The secret behind secret societies. Obviously, the secret. Bwalu busokoka kunyuma kwa matanda akansokoma sokoma. Bwalu busokoka malu ajibanto abunkabe baswane bakwa bumanye na sha. Nonko umukanda wabwakabulebwa netubale. Wakabulebwa chapitre kumwana mutete verse mwinayi. Dwane mukaji wakalimu lwacha ne chilulu chikunze kunzo. Ne mulenge jebune ngolo ne mabwa mushinga mukolo. Ne mwika ne lupanza lwa ngolo muchanza luli tente ne malu abukoya bwa chincha masanjanje. Kuje ekelezia ututendelela mukaji. Mwika ni jikopo uji mukaji ekelezia wakulomo mu Citadel Vaticano. Mukaji uji mukwati jikopo difunda Fides ani lulamatu mukanda uji bafundi kuji Albert Maquet mukanda wa malu wa majimbu netubali mukande yeyivwa mwena chibambali cha makumi ya satuni chisatu uji utambila mushindweo mubushuwa jiboko ja bantu balume bya bikondo byonso bya kaji byanze bibisangile bya kaji bivuja wane bantu bakale bakakukwila nzambi ya Fides mukaji ani waka nijina jikwabo lulamatu byanza byende biteka mabomwe ne mwikale ne byanza bilengangane kwa kadi muntu Fides uji babikila mwikale mulawu ne bwakane bakamukukwila bwakane ne mumukanda wabakabulibwa chapter ali kunwana mutekete 20 mwitano bali bamubikila ne mamu wabena masandi ne patu wakabulibwa jikumi ni mwana mkulu mwana mutekete bali bambane ni mukale mukaji chena mukamba ne chena ni majilu ashamuyisha makumi nani mwana mutekete ujua mbaka bijine ngakajimisha bana bani mwe reform kaji njimba pete ujua muyisha ni chena somba mukaji mukamba mufuishi nashi chene kena witabusha nashi embukale bwa mujibwa mu Dominus Jesus bimpe bwatumanye matuka kama pite biji bitumvuje chingani babambane mikwa bwekelezia kaye na bana beto abaka jito kajiba jibika langane bana beto kambanga bantu nashi ekelezia wa katolika wabulo bubushima bonso baji bana beto ne Ratzinger cardinal uji wamba binunu bibiji bwane bantu bonso ba aba baji balombola buloba bujima nchocho mvua utwachala udwamba ni kimwani to abakaji udwamba mamwendo wa ekelezia mbwena kwamba ne ekelezia yonso ibilombo jibukuji na chamu mukanda wa wakabuli wajiku ni satuni beso kumujumbe beso muibiji udwamba ne dragon mujibakula dragon akamupesha bukole ne kwasanja wabutumbi ne bukokeshi bunene ne ajime achikuma meya mushin dago na mupeshi bukokeshi bukolele mbufume munga mwaba bena kabeyongonga bali bamba bayisha bwana Kristo muto bali bayisha Yesu Kristo mukale bobo bali benza bwalwepo baji bayisha mishindo mikwabo mujibika binashi mbimpe tumanine malwa masoko mara ajini maisha abichi di shajimwe bwa aba bajibayishi bubikole bagoyim ne banga bwa badibashajile bakaba bayishi bubyabuni munkachemu muji bajibi batamplier badibika le maisha adikai mamanya kujiba bantu nashimika la muka sokoma ajiyo bayisha bantu bachana na balipambele butuji tutangila bantu monsole bwele mu ekelezia yo baji babayisha malu akuteka mu mitu yabo kaji kuji malu masokome aje bukaba imwa kubaleja nasha Yesu uji mwana mwibidi wakachumula bukoji wakumpala kudi Lucifer yeye kibutoke mutokeshi mulwani wa vitamine yeye kiujibu ni chakukukwila muchikondo echi chakundekelo
maisha abantu ba mijima ni ba muka sokoma bena kabalisme adi mashilane ne jija zambi gnosticisme mubaka bulubwa jikuni mwana mutegeto jikuni muibeji toni ko jikumi ne muinayi ne tubale meya bena katolika kabena baisha malo amuka ndo zambi nashi meyi ajamba nunku ne sengoje kuyo akutangila ajibakalenge jikumi bali kawe baji kwa ngatabukalenge kaje bali bantabuko keshi ne popa mwene nyama walonji mlupo lum bobo ne menja mwe ne badi bapesha bukole bwabo buko keshe mkujinyama walonji ne bobo ne baluanga ne vite ne mwana mukoko ne bapite bukole bwalwa yeyo jumukalenge wabakalenge ne fuwa bafumu ne bantu bikala nanji ne babikiji bune badi basungijibwe ne bakoyemena ne bapite makanda pato tutala mukanda wantu ajijilwa maluma sokome mumatanda ne tutala bwalo buji bamba ko digare ashka mumukanda wenwa munjila mu buchi muni bonso ani mbwanga chibonso ne tulonde maluma sokome antendelelu kabalisme ne malu mashile shilangane uju utwambila chingani uju wakula bolu wantendelelu idi milondangane gnosticisme ne bantu ababonso bali bafanikisha ne zambi dumbitu babionso bumoji kwambe kudi kutuvuja toni twetu tulobu banzambi ebi bibi kalimu ntendelelu wa kabalisme ne bileja bwane bena kilisto malu alimasoko mu gnosticisme mu malu alibikale amajimbu mukwabo ujumwikalangane ba chevalier templier ne pas chevalonda kuji ba rose chrétien ne bena malu a franc-maçon na cha illuminati aba badibikale balombola makalenge a union wa européenne malu a kansokoma malu a chijiji na sha malu a mangumba ampetu ani bank ne malu a majimbu kudi chikondo chikwabo chitokufika chipya malu onswara akulombo jibwa kudi malu a benamijima malu ampingu nunkubwalbwa chisamba cha nzambi ne chipete maisha amabi bwa chidi bwalbu kwabo pashishe netu bali mukanda wa kulondola wa kumujilo chapter 8 mesoma kumembe 8 mbo bwalbwa nzambi yonso ya pabulobe idi ya mpingu kadi nzambi uli mwezi juli buloba udi mujulu apa tutumunana bulonda ane bwa banzambi ni melode udi babigile ni nzambi wa kujulu Tammuz udi mzambi wa bampaka nuli mwana bumashia ne Semiramis mwikale mukalenga mukaji wa mujulu nunku bonswaba bakupa tukila mu Babulona Zambia muji milonda ne yula kulibana kujibala Tammuz Astoret ne Zambia milulu kumatunga makwabu pano londa mumbojemu ninu pete mena abungu ba Astarte Tammuz ne bakwabu ba Jupiter ekeleza okulomo wakwangata busatubun santo wa kubunyanga kaji wakwakula bolwa tatu mwana mamu ni mwana bisokumvusha ne bakubandisha mukaji mumulongo wa Zambi ne tutangile bakwenza bwalwebo buko keshi bwenzisha kujipapa busatubun santo bulela ne bwabena kabeyongonga budibushilana ewu dumikalane Jupiter udi bobu babikilane ewu kimusantu Petel ubi Petrus ibi Ecclesia mbokwama ni mwaba uji Petelo ke mwaba uji Ecclesia maisha ni mashilangane bali bakula bolwa Nzambi ijikai milela nashi Jupiter Nzambi uji bakukula muntu achanana pashintu welubwena kilisto ne malu masokome amatanda apa
tudi ne kabbalisme ani kabala mbwena kwamba chingani gnosticisme baji baleja muntu wakamwenza jambedi uvua Simon Magus bilon shirimu kanda wa Eliphaz Levi ki muntu juguleji bwane bintu embibanishe ne tatu yao mwikali mwena mpongo mwena majimbu wa malu akale nunku patu dituyila tutubona matanda abaina musulmani baina ishamele ba karmetite ba fatimitis ba druz ne ba assassin a matanda meza kudi bantu ba chikondo echi bakadi bena kabeya wangonga ke mujimalu mikal mushindo waonashi bavo bateke bwe bwa kukuba tempelo ni biakadi mujumvangana ne batendeleji bakwabu batu akumana kutela menabu bioswebi malwa franc-maçonnerie avoir ne bavoa bikal pangutu pao biakadi ba jésuite maisha akadi ba kuvo maisha vo baisha bwa bantu bakadi bamani malo abungi amuda mwabu ne manga akadi baisha bwa aba baji bashadile kaba bamani malo abungi nasha ba templier ba akadi ne malo akadi baisha akadi kai apetangana ne maisha abako abumika lumukati mwa ba rose chrétien nasha ba jésuite bobo ke ba kupa tula malo abena majimbu apa da kwenza buchi tubacha baya mission kadi munda mwakabeya wangonga kaba voba manashi apa tudi ne ba chevalier ba templier chevalier lomo wakaso wane bobo abalonda kaji ne wakadi mulonda bena majimbu bakadi babeza mojimu tangilai aba mushindo jebalwat bafo bena benjabu apa pato tutangila mwabeo ba templier aba noba mone chifulo cha bukalenge nimucho muchamakane ewu mfumu wabu ewu ujimuikalangane utangala jilungu lwimpi lwabu aba bajibi fanangane ne bilamba byakadi balwata muchikondo achi kadi muchili mucha chinunu lukama jikumi ni mwanda mukulu kunyima kwa matuku ani bijimu makumi jikumi ni chitema bima nikupita bali batuambila mushindu kai netu ile malu apashish apa bakula bolwa ndekelu wa malu a masokoka amalu masokoka netu ile kato tuile bionsunash net nuile na shanono kayeno muchidimu echi twakutela kunima kwa vitamine ne bena musulman bamani kwante yelo shalema ekelezia wa bena musulmani bakaba pesha nzobu pabwipi ne tempelo wa Solomo bobo ki kwa kadi bafunde dina jaba templier makelezi wa makanda abungi wakadi olombola malu abuloba bujim ba vone mfalanga ya bungi patu litu tangila muchini mucha chinunu luka manimanda mukulu ekelezi akabwela mubukalenge muchipangu chakenze la ne kokweko kwa kadi mukalenge munene wabena kabeonga papa muchimu cha chinu kama satuni wana mutetu ngondo ajikumi chinunu kama satuni wana mutekete ekelezia wakatamba kulonda buloloji bwa pakalo mukale wa France na ekelezi wakaleja balu apatoke ne fumu wa France Philippe waka baleja malu akadi malonda bi akadi mudi tuku ja vendredi cha chilimu echi chakulo chidimu cha mulao bwa buloba bojum bakaba kwata ne bakenza malu masambila balonda malu ankulus babenga kilisto ne bakenza malu mabi
matambe bungi bavone malu mabi abungi avwa benza kai mimpe na shaba kukwela mpingu byakadi bamba ne bivo mundi jimbi wa zambi mulelela mundi jimbi ewo muntu mulume muikale ne palai bichi mulume mukaji bakadi bajule mi bya abantu ne benza malu ajimadi matambe bobo babenga Yesu Kristo ne babenga muchimu cha mwana wa Yesu Kristo bakenza bwana bobo ne bimanike bobi ki bubi bovo ben sikondo achi mbobo abo bobo mukalengo wabo wakambi bobo ane yeye afwe papa wakanengani byakadi bimpe bela majimbu bafoni malu akadi bobenza akadi malu masokome bobo bakancha kukuba mwabo achijila ni kwa kadi jingumba jiku abuja bela majimbu jinga jabuja kadi chingani kukengeshia ne kwenza bu temple wa Solomo nono balonde malwa ngakadi apita kuluseke lwa Solomo ne malonswa bimpe kwa totu kwa amani bito abwela mpinje kunoko tala izubweo mwimpe Notre Dame wa Vatican ku Yerusalema echi Notre Dame wa Vatican mutakumana kunwambele eku mbaleji mampala ba papa nono batali kujiji bede legende kuji patriarcat latin kuntweku nudeba mone munji jimbieo bileng apa mu Yerusalema nudeba mone munga mwabeo ba chevalier echke nzubuwabu mutu wakumana kwamba latin patriarcat mbukalenga bwa papa nutangile minji jimbi eyi baji miabeyi chimanyi nwechi batu batamba kuchenzela bikolo tangilai na nsha pabilamba byabu muntendele wabo bena katoike batu batamba kuchenzela bikolo apa mbakalenge baloko tokuka kanu mishiku ka papa fumwabo nje baloko to mishiku ne panunu tanila kunoko ewu ujumui kalane Jupiter uvo bubo bashimane ujumui kalane Petel bantu batolo kumutomisha meme chivomu wa kwenza bwalo abunashi apa nono batale Papa Jean-Paul Mwibiji ni mukwabo bakaya kutangila ekelezia uvomu nene wakadi ne bafunde uvo bafunde patriarche wa benakulatin pano batale bimpu munji jimbieo echichichi kalangane munji jimbi no bataleo nyonyo wa mukanku ne munji jimbi wa bena malu aframason utubu batamba kwenzela bikol ne nono batangile eku kujikwi kalani mieli yankanzu eku mieli bijeyi ijimi kale ikemesha bantu bikol kudi malu abungi alimanyi ulukibwa lwebu na sha masala nyonyo mukanku panu tala kwa kachishi yengo nikwikali cha matumba asatu echi na sha makutandola nono batangile nenu sangane bwa lwebu apa tubika ne bulongoloji bwa ba Jesus mu cha matumba asatu na sha mudi bulonda ngane bwa bantu kacha to ne katataka bantu aba kibantu bandekelo jimu bajabu bakwenza malu abungi matudi mwe ya tanu angondo amanda mkudibu cha chinu kama itanu makumya satu ni chinai kodi bienza kodi nyasi liyola nunku kimu akenza bu malu anashi malu akenzeka bwa bobo kubenga wane reforme kalonage yolo akashinga bwa bobo bikale pamutu ekeleze wa bena kabe ongonga ikale pamutu wakadi muskudi fwekeche kumpala kwa muleji mpala wa ekelezia wa papa eo nono batangile apa kujikufanana panka chwa bena malu a mason ne malu a ba Jesus bibambalu byapo
donc baina malu ababa bavwa ba jésuite bavwa ambane vwa bandisha mupano tonu muchino bambane mwakabwela fumu wabo mwakafika yikujitunga jalomo mubandishe mupano mushindo wako pakalo kuti papa bavone chakutumikila boss wakanu fikiri chishinashi bijinga lutangile bakafunda malwa ma constitution bintu bikwabo mujibikale byambulula bobo aba bavwa bena majimbo balo atumuchindo bakalo kumpala mbangani bobo ba Jésus tembaka batokumpala kwa ba franc-maçon vobi kayela bwane jitanda jabu jitumikile batumikile bantu bafwe batumikile kabiji malu akadi mafunda mumikanda bwane yeye uvoni chakwikala bamutumikila bomujibo batumikila Kristo bilibika le bileja mu temple wa Notre-Dame mu bijimu byabongi byakopetani ko jibimani byabongi bifunda kuntweko echi mwaba munene wakaji mumanike byabongi muntu yonso dilonga bu Jésus padi ufika kudega difunda mukanda ujamba ne meme ufunda maena bansantu ne badiba banjile bons bakoleje ne papa kodi chindonji cha Kristo yeye kodi ulombola ekelezia wakabe wangonga buloba bujima bane bukaleng bwa Kristo buji bupeshe papa makanda akujula bena malu achijiji bena makalengo onso ke mushindu uva imwenzi yeye malu mushindu awo Jésus tumu akwamba ne bikala koko ena kutumikila nuntume meme bijan kutuma bibelu kuli bantu bonso bali aba yonso nuko meme lengezi mwali monso mwakwenza bwa kunyoka aba bonso badi batutombokele maisha abuji kajiji kujula malu mabi kuchudi nchakwenza wenka yebe papa ujuma wakusungwila kabichi echi chilichikalangane bikondo byonso ne malu anga kwenza myaba yonso inu kala ni chakuntuma ninkale mejani mafanangane nenu nunku chaja kulama malu onso bantu bonso bali batutombokele bena mishone bakwabo bonso nemba tushipashi nemba fiki chikondekele nemba kupule chada kushamulu mina shamukaji na shamwana na shamuntu yonso udi nengelwa meji mutapulukuni wetu ne muchibulenshi ne bajule bantu aba bonso bachanana nemba kose mitu meme nemba zaze kekai bavo bangate bakupa muntu mulu mwana na shamutekete bateka mwele bajulwa ujukuma mutu mwa mwele ni yeye ufwa muchikondo cha bavodo bakukosa bana mitu bakukumbaja bwalu ebu na shamuchikondo cha ba otoma ebi mbya mushinga wabongi mujitunga ejiji kwabo patu mwana pontifika grégorien notangile mifundu ijibunayi IHS bijini muvwija aji mashilani aba mene bako ba Jésus tani toto neto akuli bwalu ebu maisha achula chena mwakwakula bwalu ebu katatakanashi ne muleje kunyima kwa chikondo echi chichikalani universite munene wakenda bwalu lumu myaba yonsu ba Jésus tumwabe badini minji jimbi ya mabwinu numwana apa ne bajibikalangane ne mifundi to kwamba IHS bikale bintu dibanga chile mu Egypt baba ni Yesu musungiji wetu kadibu shwa kimu jibambato ebi byamatumba satu binu numwana ebi chimanyini cha buchinen bibileja bwane bunzambi wa budi mushindu kampanda badi bikale nijikunji dinu nutaila kunoko bajini munji jimbi uno wakumona nechi mzubwabu munene kabichi muchije mwechi ebi mbintu bijibi kala benzel talai malu ajibenza amajimbo franc-maçon biakadi muchikon chakale ton ba Jésus badibi kala benza malu anash momom tangilai eu
prague kujiwi kalani yezo mwambule kabulungu kabuloba muteka mumutu nono batale nenu mone binji jimbi bya bongo binji mukwate badini chijimbi cha Kristo udi kai mwikalani Kristo mwikale nzambi mukwabo udi bubikale bakukwila noni binji jimbi bya bungi na shetani la yechi chikwabo echi Maria malonswa eno batale mu Allemagne no bajinu muchi muchama kaneu nusangana bimanyi bya bumpakanu bya bungi bimweneke patoke toto basho kilmwabeo nunu mwana bintu bya bungi bilondangane mu malu a nunku bintu byonso chama tumbasa tuchuvujanza mukwabo ebi nzubu yabu yamfije mukulu mutu akwamba ne muchijengwe muri muchi muchamakane bintu ebi miele ni bijibika libi kwatangane mal byonso ebi bileja bwane bobo badibena majimbo apa nemo ni mitoto ngondo diba ebi mumbikondo bya kale michi michamakanei ebi byonso ebi bumpakano mushindu vwa bikale byenzeka pachikondo chakale ne mwakadi bilona ne ebi michi michamakanei myambula ne umupamu kwabo bijibika langane bishilangane bileja kabinasha bwena musulman ne malu makwa wajiba ne ngondo ne malu makwabo bintu ebi bijibika le bileja malu ajipapa wenza buchi muni bujibuba leja bobu ni bujipa moto pa Kristo ebi bileja bine binu tala kunoko bidibitana kubulobo bujim Yesu Kristo ujumwimane apa ni mufuma muntu eti bidijimbi bidikabili mushinganashi muche mukujimuna kabi mushimu kwabo muvuija antendelelo yabu ijikai petangana ne jija zambi nashi mbipetana ne zambi yabu echi mujijimbi ujiba bikile mujijibwa wa David zambi mukwabo King David nashi mwenzi bu David kiye ito panga kukebulula biji bikalane malu achana na makwabu ajikaya petana mumu jikama janyama no batana kwa kani bilesho libinga nenono babwele munda nenu sangane bintu bya bungi bijikabi bipetana ni bwena Kristo nash bilejelo bya bungi bya Jupiter malon so ali muntende luabu ne bino taila malu anzambi ya kale binji jimbia bionso taila bionso ebi kabe na bipetangana ni jija nzambi nash baji bikale bezela nzambi Jupiter kabe bezela nono batalibwana Kristo katataka nono batangile nyunyi wakayiba ebi bionso ebi bileja bwana biji jimbi bya malo akal bya bena jabol ne bijini mumvuija abi echiki mbwena nzambi nono batangile mpinjeo neto ebeje mufundi Albert Maki mwenda malo amaje mucho pachama kumya satu joambane mundi jimbi uji mwikale malo amushinga abena malo a framason uji mundi jimbi bushwa wa mushindu wa kukukwila nzambi jiba kumukukwila bilibi tubweja mu chikondo cha kale mukukukwila mu kwinamina phallus ne bilibi kale byakula malwa buntu bulume ne patutala mujibejedi mumukanda udi mufunda ne tumone kama ibidi makuchita maibiji mu moral ni dogma nono balu kunji nchimo ko npesha bakubala byo bidi bya Osiris biji pisanye bo mumikanda yabu ne panu lutangila bitokumona bobo batubezula malwa anu bamone mifunda kunoko ne binu batangile bon cross biji bileje be Osiris na sha mutoto onu dibatangile kwaka kawena mutoto wa David nash abaleja malu achanan bindi dimbiebi ne bilamba bya bakwiji bya
bibu kidibwe pamutu pamuchi muchamakana ebi tala ibi manino ebi bijimwel bi manino ebi minga kunuleja tala chilama ngani utulu ata mushindo yo kuhusu utulu ata ebi ngani nyeye mu kalimo abeo papa utulu ata bino sokota la bimpa yeye keuji mwa kulimu nene wa Horus nenono batanle bijijimbi byonso bebeleja malu a meji malu masoko mabi ne paulo tala mujijimbieo udi bitupa bisatu ujumvuija mumukanda to akubala malu bali batuleja ewu jumikalane zambi wameji mukajikiye wakabandishibo muchikondo echi cha chikondo cha kulubuluka kwa bena falance eti chichikalane malu achana na ajikai mikal mimpenashi wa mutalpash ujumwana malu abena majimbu makwapo muchi wabo mucha makane na shaba kule bolbo abulume nibukaji na shikule jibo kwa malu masokome abu zambi bio bebe jibi mvuja chingani apa bakalenga bafumba nene ba malu abajejut mbali ku malu amajimbu badi balombola buloba bujima ne badi bima nukonyima benza ekeleza mikesi tangile aba babanjile babu mumatanda abu amalu masokome abu bulonda ne boabu ne bobo bajibi kale bafumba ne banshile kole yola to balonda ne ti ne kumanda kunoko ton ko di Pierre Hans jina ejinja muntu wa ku Alemanya ne bwa kumanya bwane bena ku Alemanya badini mushinga wa bongi mumalwara bajiba lombola babu ku mangumba a ne muntu mukwa bwa mu Alemanya yeye Peter Hans Kolvenbach bobo mbadibikale balombola bumuji munga kunuleja ye petelo ewu tangilayi ewu zubwa mumbuloba wa Loyola ewu zubwa mumbuloba wa Loyola ne apa papa mbalu kupetangana ne President Bush badibikale mbapetanga nikaba benza bwalu mumpuka to bali bwakwenza bwalu bunene buje bapangadisha bwa yeye apete dikasa dimpa ikumpala fajimu kale umuchifisha cheleka munzubu wamikanda muchitupa chinayi batwambila bobwalu ebu nudi bamanye malu akupita pankachpa masambila bwalu bwa bakwenza bwa bantu kaba ikumpala ne kuba songa kasha kulwana bumfita bwa kaba ikumpala nanshi bakwenza malu amuka sokoma mubobu mwe ne bana babu ba Jesuit bwane bikale bajibweji ne kasuki kuluseke bitu ya ngane nyima ne ebi bipetangane ne ebi bipetane ne kelezi ya bwane boba mwe mwakochi muna byo bya kufungibwa mumukanda ewu ne bifo bilonda ngane malwara adimikala maisha patufu achanana mwenenu wa pambelu udi kayupetangana ujuba sonkacha ne bantu bende ne kakwena kushala bwalu adimikala menji ajabul katataka tumanya ibwalu ebu ba Jesuit bali mwa kwekulu sekelu kwapo kadi tuli mwa kulonda mushindo jibikale benza babo kupeta janda muna kumalu hapo vita milelela ya bushwa kabivwa mwa kweta bujibwa nasha mujitunga jakali bantu batomboke nasha byonso ebi bwa kuleja muleje pala wapo bantu bakaya nasho misoko ya bena katolo kwa kaji bakaji ni bilumbu ya bongo nasha bena kabaya ngonka ya bakaji ni bilumbu munkachi mwapo nunku malwa akaja nyanga misoko yapo ba Jesuit mbobo ababa fingane mujibejeja ndola kuko kutishibwa mubushwa
muchilimu chakulwa mukalenga munene ewo malwa wonso anyingeza angamba ajimafunjibwe muchilimu cha chinunu kama 550 Papa Julius Mwisatu ujiwamba bwalubwa chikondo cha chikoso cha chijiji bwani bujinde bukelenge bukokeshi bwa bongo ne bibi mwene kamuji kuteji bwani jijende njimane kukumbana ne jiyeji niji kumbana mei abena kabe yangongo bantu aba bonso badikaba ebeza bukalembo papa ne bajimi matunga muli abena mishoni na tati mudi Thomas d'Aquin umu wapu wabena menji uvuwa kula bolbwa maneme ujuamba ne bapa udi makokeshi ani bukokeshi bakulombola ibulo bujim papa wakulomu uvuwa kumutu kwa ma gouvernement 11 ani makale 11 wakadi ne buzangi kibwe bupite makale 11 apabuloba mifundo idi mushinga wabongi biji bifunjibwe mu malu alimafunjibwe pamoto bukalengepo bujibobo pamoto papa bobo kibaji baleji pala ba Kristo mu matunga onso muchimu cha chinunka manu kumangu chitema chibiji yeye uji ulombola bulobo bushima tubali tumani bya mushinga ujumuka nazamili tuambila chingani walbwa mei akafunjibwa kumutu kwa muchimu cha makane wa Yesu Kristo Yesu mukalengo wa bena Yuda muyona chapter waji unichitema verse waji unichitema kajibobo bele funda kulunzaji biba funda inri bijini juvuje jikwabo bimvuja Jesus Nazarenus Rex Judaeorum wakama Yesu mukale wa bena Yuda kajibobo kabena mvuja na kubani juvuje jikwabo Justum nekare reges impios bakojimuna bambane bimpe tuluisha kaje bantu aba bachanana kubajula makalenga baji batombokela papa ebumbo alubunene walubu kwa bujiba sikwenza basikuisha basikunyanga maisha akalwa chena mishoni bwana bonso balikaba peta neni to bafike kundekelo bitu apeta jesi ya kwenza balebu netwenza na kwao kikai maisha bena mishoni kafika kundekelo twakubashikisha ni twakututu kebamo kubafikisha kundekelo twakwenza bwakutangalaja anuma kande tunkayetu bakafunda mifundo ayi bwani mifundo ayi ya bena mishoni yakakuluka tuji twanta pindie ubantu biloni shile bitupa ni bitupa bobu bena katolo mbashipyangani mu chikondo cha inquisition paliba kula balwa pontife wapo balbu kwa buni chakwenzeka mujibila ibwe mubuloba bujim ebi kibijibu bobo bekale baleja bobo kabena bitabuja nzambi na shaka kesi bakwetu hapa fumu waba Jesuit ujuamba ne ujumwikale kumutu kwa bakalenga bonso twetu tujiba peshi bubuko keshi ekeleza wetu nekale pamutu nekale pamutu nekale ekeleza wa makoyi yeye mubiji mubi akoshala wakali pamutu ne mbokwama ne buko keshi wa mukalenge yeye nalumbuluishi bisamba byonso ebi bwa buto mbwa nzambi nekale okumbana bwa ababonso bafyana konyima ekeleza udi makanda bungu Frederick von mujibu cha chinunu kama mwana mkulu ujua katutu banji kumwana ekeleza wanu kumuyuko wabuloba na shamu mweneka na shabena lomba kale kaba voni buko kashinu nkubwa kulombola buloba nashi kadi papa wakutekibwa munkwasa bwakulombola buloba bujimu nungu bya kwamba ni bijimu ngele luwani wa meji bwane buloba bwa mwana matunga masanganti ta mwana wa mena melika
bo basangile bokutuma ntema bwa bamone mwakwambulisha chitendelelo echi ne bantu bamechi bakaba kule tona shabwa helo pakabichi wakadi mulonde ujamba nunkweo moso abujamba nanku ndo munolelo wa ngeli wa mejo bulo bujima ne muntendelelo bali bas mukenji wa mujima ne mikenji ne bukokeshi bwa mafi mumisoko yonso mu Italia eu di Jean-Baptiste Janssens ye okulomba ka chimi cha chinunu kama chitema makumi anani chisambo mutongo kujimu cha chinunu kama chitema makumi asambo munchinai tudiba pali mutalo dumona bumuntu mwimpa solo mwimpa tubanchile muchizubu cha Saturday Evening Post mu ngondo wa kumudilu matukudimu mwana muteta chimu cha chinunu kama chitema makumi atanu chitema yeye ke mulomboji wa basalayi wa buloli wa Malta wa malu mashishilane yeye kiuvwa mulomboji wa malu akansokoma sokoma yeye wakadi kabini buloli wa ba Illuminati mfumwabu ne wakadi chevalier wa Columbus wakadi chevalier wa Ku Klux Klan uvwa mulomboji wa malu abena Islam busalayi Opus Dei malu mashilane ne malu mashishilane abon muntu yonso uvwa mu malu yeye Jesus ba Jesus nabadiba mu lombola nansha lutatu lwa kumweneka ku Allemagne lwa bena catholique baba kengeshi byabu ku Grande-Bretagne kudi aba balikaba batumikila to bafwa baba kengesha kabichi mushindo wa momo bakwabo bakabenga ba Jesuit banga bakabenga bena catholique bakabenga ba Jesuit mu chikondo cha révolution wa ba français bakaya ku chilungulu cha inquisition bobo bakafu bakabenga bakimanya na bwalwebo bakafu chipatila chabu chakadi bwa kujula malu anshintulukilu ani reforme kopinga ja malu alomo musukwabo Alemani wa munene mu mishindo mikwa mbyambilo binga uvo mubenge bulongolo jebu bwa bekemesha bwa bwalbo okema bufunda kudileo muchimo cha chinunka machitema kumyana ni chibichi lekela inwambile banga bantu banene bakambane Alemani ne ikale ne buko keshi bunene kabiena bitukemesha ani pano nutangila mon père wabena kabe yangonga kafunda mukande munene tuma kubala mukande ujuamba muni kuvwa fumu wa ba priest bobo aba ba kwenzela kabombo kamutu kanu batanleko notali munji jimbi bidibi kalane munji wa chingani uji munji jimbi wa Jupiter zambi wa lufu yeye wakadi mushindo mu nizambi wa lufu mushado Yesu Kristo ya meme nizambi wa ba moyos chena zambi wa ba futo jimusu kwenzela zambi wa ba moyo biakadi bienze kibwe bilonshile bulongoloji bwa bantu ba chikondo achi nyeye wakatumate mabwa kulonda kasha bwa lwabu bwa apete bantu badiba mutumikili bwa kashiji bwana ekeleze yonso enzele mushindwa ne batumikili meya onso ne meya onso mafunjibu baenzi atumikili ne pato tubala mukanda wa tragédie de siècle baba tombila bwalu bwa mushinga muchikondo chonso chivwa meya bela mission achinisha jambeji ne bobu kupita ku reforme lomo wakaka mama kanda mapya mapi wakaba shipa bikol wakaba butule wakani buko keshi pamoja pa buko pa bulomboji bwa ba Jesuit bakali bajula bulobo bujima ne bakadi ne makanda bakadi pamoja malons bakadi bashipa
muntu yonso ne bakela mukenji mukwabo bwane kakwenda kwakela bukale mukwabo ani bwa kadi bumwe bwa benalomo nko bakenza malwa onso bwa kukupula bakadi baba tombokele nko jingumbe di malakulu bwa malu achijiji bulo bushi manenu ngambile ne twetwe katwa ja kulombo jibwa nko twetwe tujimwa kuimba nyina penye ngani ujimwa bene ujimwa kulombola bulo bushima yepo ba Jésuite bakalombola bulo bushima bakenzela malu awonso bakalombola Amerika wakubuchika bakenza mishindu itwa kwambe muchimu cha chinu kama chitema mwena malu aba Jésuite chinu kama chitema chikumune chimwe ujua ambane bobo bajitu bakupeta butumbi bunene bali basukugala muntu panzambi bali basukulombola buloba bujima kalenge bwapa buloba bobo bali balombola abi bibi kalani byambilu byabo bobo ne babalombola buloba bujima munkati mwa mudi ba Jésuite mudi ba Columbus mudi bena malu akansokoma sokoma mudi ba Chevalier ba Malte Opus Dei ne bakwabo elungi lwa mujimu lwa ku Vatican mundondo walu ne tutale mpinjo malu abena majimbo mukandeu ujuwamba mushindukayi ujuwamba nuko bushuwa budi wane ba Jésuite bakulomo bakalongolola malu a majimbo bwabo kufika kubipachila byabo bakumbaje tupachila twabu munkati mwa batontology bushuwa bakenzela ekelezia malwa bobu byabo bakadinyipo bobo bakali basundi buku di ba Jésuite ne bateke buku moto bantu aba bakadi ni lungi ni lwa bongi menja bongi bwa kwenza bwana bena mishoni an bakali baba benge bakuba leni ne bobo kebena lukuna ebumbo alwa mushinga munene echi chidi mwa wa chisokomen wa ba templier ne bijine tema yabong echi chika len temple wa ba templier ne pa du bwelo du sana nyunye wa muka kwa mitubiji ne udu sana binji jimbie bya nyunye ya mikanku munkachi ujumwe kale Adam worshipped ye ki umuwabu wakenza malumenene wakaji fumu wabulongole di bwapu wakapatoleji jende nibyakaleje bwane wakenza mujimu wakulongole kelezi bobo baji benzela byabu muntu kunyuma kwabo tutali bakale babijaba ba Jésuite kemukalenga munene uchimu kwabo mbobo aba bweji bwabo kaje kuchimu cha chinunu kama mwana utema kumwana utene chisatu kuchimu cha chinunu kama mwana kudiko nchina bobo mbakalombola un pape Clément wa 18 mu biji mwebi mbya kalombola cha kenze ka nchinga ku Vatican kokweko kwa kadi muntu wakadi mutafika mputo alufu kuya mupika wakadi mutafika mputo alufu wakaya mupika wakufa inganya ngani wakamutapa mpute wa alufu ngani ye bobo bakeze ekeleze wabali bio bebe bakenzeka kodi bantu ba Illuminati ne ba Jacobin ba kenza malwa mujimu cha chinu kamwana mtetema kwa nkulu ne chitema ne jambeji ne jilubuluka ne ntambo kwa kula bwalwebu panga kula bwalwa maisha achikumpala ukale munene Edmond Paris mujitu ali France
Edmond Paris yeye umwa bulomboli yeye wakakwata mulomboji wa baina orthodox wakakosa mutu wali wakali mwena kuna wabo munene wakenza bwana ekeleza walo muhamani mukubwela byonso ebi byakenzeka mu chikondo chinene tulasa tunene twa korisi mujitunga ya lomo byakenzeka mu chimu cha chinuka mchitema makumi abini chitema malo abakenza mukansokoma sokoma bwa kumala moko twala lumu lwimpe lwabu mumatunga akaba benga jambeji bakali benza mujimweo mu chikondo cha Alexandre wa kumujilo bakadi bapele kumatunga abafika kwa kamweneka bashipanene mu bikondo ebi bakenza malwa donc bobu bakenza bwane bapatule mikanda ya mikenji yapo ya malwa kansokoma sokoma ne muchibungu chinene cha bena malwa majimbu yeye wakamba bwalwebu kabiji nutangile mu mukandeo nenu mone mwena maisha wakapatula mukanda ujua ambano kweo aba bana baliola bali bamweneka bakwenza mujimu nikolonda maisha a Ignace Loyola bani balombola malo a franc-maçon ba Jésuite mbali bika balombola malo e chonsi chilonda bulonda ni ba malo a ba chevalier bena malo a franc-maçon ni majimbu mu mwako IHS yeye ujina makanda abungi yeye unjo bapesha bukole butumbi maluma nini abutumbi bwana ba Jésus bomba libalombo la malwa onso chika len tempelo wabu wabena malwa majimbo nuko muemu koji chamatumba sa tukon tempelo wabu nchochechi ne biobe mukachi bidibi mvuje chingani matunga mbulo bushi madama na milimbeji jikole ba kwamba ne mukachi mwa malu matanda manene mujimalu a franc-maçon ela image malu a bulolo wa tala bantu banene a bena malu a majimbwa ne bikengele bwa twetwe kukukuila malu achana na ani bantu babon bena franc-maçon badi ba Jésuite ne ba chevalier bobo ke babalomba ba chevalier ba ko Malte bobo mene mbangani badi mo aba obumunene uli basombele kulomo ne badi basomba mu mangumba ne badi benza mujimu wa Busalai bwa kumwana makulombola zubu yonso ya mpetu akoma Nathan ne malonso abingoma ne bonso malwa KGB seya mangumba manene ajibubi kale balombola a tokotela abakaleng aba malu onso ningambara chena njambila aji malu aji mafunda anjimbala malu kanka yanyinashi uli mwikalani chevalier au Malte ne apa tu dis ne Francis Joseph Tanlai ne subuwabu munene ne bibi kalamu Joseph Dia ko New York bani bakadi mundemu babungi bakatu bafu nene batale bena abwaji kunoko tune général Alavena George Anderson James Jésus Angelton Roberto Alejos, Arzu, Andrew Bert, Albert Bott, Mena Adi, Machishela, Nicolas Brady, James, Precote Bush, Frank Capra, William Kazey, Mena Adi, Moulongolongo, Terence Cook, Cardinal Men, Gérard, Bantu, Badi Babong, Giscard, Mena Onso, Francis, Flanagan men diaboni bibi to le chamej abungi
ne mena achiji mapite bungi yeye eu Alexander Ag wakati mkale wa Malta aba bonso aba ba Joseph Kennedy Ted Kennedy Lorenzo bonso aba bonso bakadi yeye wakati angaleje lumu lunene myaba yonso tudine Henri Luce tudine George bonso aba tudi baba bal John Thomas Melody bakadi bantu banene ne bakenza malumane ne bakwa bude ba Hitler badine mena abungi mashel shilangane Franz von Papen yeye bonsoir bakadi bantu banene netombe chingani bwa chevalier ba Columbus eu wakadi tatu eu wakalokufu pere wakafwa ne bijimu makumi asatu ni mwanda mukulu ebu mbwalu bujibu kemesha bikolo nole menshi nuvuluka HN bino kumona pakadi ya Révolution française wenzeka eti nchingani eti chikalane chitampi chikalini mutoto kumutu eko byonso ebi bintu byonso bileja muntu umwe ngani wakalomba la jimbeji bobo benaka beongonga mbakenza jingumba papa wakenza balwepo ne bakadi ni bantu ba bongi mu Connecticut mu cha chinunka mashama jiku ni chibiji na shamu cha chinunka mwana mkulu makumana mkulu ni chibiji nanga ne kwa kadi bantu ba bongi ne bena kabe yangonga kakulomo ne mupa tuji walunga nyelo wakadi uvuma kwenza chijiji we kuimumanyika kudi bantu abakwena ni buji wenza to nunkubena chijiji bane ne tuji bamanye batu basanye mukabe yongonga mwekelezi yeo ne bwa wewe kuya kubwaluka hapa nukuita bishinga yeye itabuji atumiji na jebe ki bwa wewe kuita bujibu echi chikalane nkindi ya bena katolo bibisanye bo mumikanda eyi minene ito kubala posbwabu bajimwabeo aba bachevalier ba Columbus nenutali wale tutuya kujikunya aba bali pabwipi nimikesha aba mushinga bwalelo bibetana ni maisha lomo ojutangila bukalenge bwa fascisme budi wikala na pobwipi ne ma mishindu ne tuipa chila twapo ne tuikale ne tembwale budi bupetane ne malu a ba Jésus bumuji ba Père Couglin Preussing ne biobie da kutabukale bwa ku lomu makandi malu awonso adi mikalangane bantu mbabalomba bwane bobo bakukwile makalenge a ekeleza mkwa ujomo eneka ei ntendelelu ya Opus Dei malu a busokom ne bibikalane mukalembo apapa bobo kebatu benda bashipa bakuma bantu babashowa bikali lutatu mungende lwabo wamatkonso waboba pinga shimeshabo ne bumuje mukalenge mwikale anu umwe mumal a Opus Dei tangila impinjeo school and bonds bibi mvuje chingani kabombon kamutu ni mifuba ne bia Jupiter ne bilibi mvuje chingani tutale mpinjeo umukanda wa Genesis baibamba chingani ai babi kale bazangika muntu pamutu banzambi bibi kalane bazangika muntu pamwaba wanzambi tuyai kunoko
tala impinje eungani Anthony Stone yeye mulongishe mu université minene mu London ne mu Californie mulongishe bantu babungi mufunde mikande abungi yeye uvo muntu munene ebi bilibikalani byovuje chingani byo byakushikila malu ne mukalenge bush wa kupita chibambalo chakolo abambanyi banene bakujitunga ja America bakwamba nonko tala mushindo je bakula mpinje kunoko mu malu abamishi bakupetangana babamba munyu bantu babukalenge bali bantu bukokashibwa bulo bushima mu malu manene akwa America kuli malu masoko ka bungi aliba bikila tubombo to amitu ni mifuba bya kwenza kama chimu cha chinu kama sistema mbiyungu bya kushala kunyima bakateka entendelelu wabo ewu kunyima kwa mikenji yapo biju kai meje kushintuluka nasho chisumbu cha kubosha bantu cha kwenza bwane bya kwenza kama bikondo bya bungi ni umu wabu ujuwenza malu bumwena miji mapajulu atachilamba echi pali mutaila yeitubieu umu wabu kwenda mwakumani ujuwenza boa ne ujumu bintu ino wetani binji jimbie bibi kwa tabo webe ne banga bakulu atishibwe bilamba bya papa bionso ebi bikale bijichana kala biobe kabe mwekalashi nunko emu moji George Bush wa mukol ni George Walker wa mwana ba benji ba mikenji ba nene ba dikunto ko mu ba William bena malu a seya ne bakwabu ba foba nene babanji bena biuma babungi ba di basani bo muntu emu ne bena biuma bya bungi ne bijibilombi bwe muchili mwechi bwane George Walker amba anujiji mwe bwane malwa bujwamba ne ngaka bwela muntu la setu malwa a mijma chena ngamba bya bongo meme nendo ndakaje malwa bwane bantu ababonso muntu wakatamba kumanyika bikolo mu malwa akadi George Bush mukolo ke wakamanyika bikolo ne yeye kuvomu wapo ne bakanga tejanda munaji mweji matu kumama nikupita bobo bakadi yimwikale nguvena wa Texas ukavomu wapo kakwe na bwalu buji kabu kumanyikinashi ne patu tala nunku George Bush yeo ujumu wapo wabantu bakuku bali bakuku ila papa bikale bajichipa kumpala kwente nunku bikale bamukwa chila mujumu bob baba kaba petana mutu balu mele mukashi bensa malu abundo alikami badi makanda matamba abulo bujumu echi chikala ni mangumba abantu babutuku mijumu nekwikali masungula kadi tayila impinjeo mbulongoloji mchisubwechi chinga chichezeka muondo mwibichi bali bakula bolukai abane muleji pala wa batontology na luangane ne George Bush kaliba mani basungule ngani bonso bwabo batwani mujingumba jimu bali bitabuje chingani ne tumone mumaisha ajalonda pashishi muchachinu kama wana mkulu makwa satu uliwambane binu ikalo njibas Osiris na Jupiter nutwambile nuamba niko jingumbe ja kenza muchitokutela bakwenza ne muntu eo yeye wakali mukalenge ne fumu wa mumikenji ya mu jitunga ja mwana wa mena Amerika mu malu amajimbu mujitungedi ja Alemani kabichi bobwab bakali munkati mwa bayiji bakali bayidi bakali bala matekumalu akansokoma
byakabatuka mu chijimu chimwe chakubito akunuleja byakali malu akansokoma mujitunga ja Alemanya bijibileja ekeleza kai anchisumbukai bobo bajini makanda akutuma bana babu bwana baselangane ne bwabalele ne bito kupeta kumpala mujitunga ja Amerika umuwabu paji ubwele ne paji ulejibo mujingumba ujuba kulonda malu upete jina jipyaji pya mwabao bali ba bekila nungu mjina jipyaji pya kujiji ngumba jikwapo ja kumvika ja kadi ja mbulonu wa Oxford jiba bekila ne tubong ne mifuba kena kaini to bali ba bon bali balombo jibu kujima ngumba bon ne kujibi sumbu bikwapo nono basukutana mbulo babujim chikondo chikwapo cha mejim kudi bantu bakwa bamini mama nikibikole ne kulombola kwa malu ampetu ne bisumbu bali bakalenga banene mbulo babujim ne nono basukutangila bimpe muji tunaja Alemanya abamba babikile ba Illuminati George Bush yeye wa kwamba mushindo yao kuji bintu bidibikale bitokesha ani bikenkesha bulo bujim wa kufunda mikanda ijikela bwa kulombola bulo bujim tangilai bomuji umuwap wa kufunda mukandeo neto akule bwa luka bwa UNESCO ne malu makwa mashishilangani ne maisha malu aji malombo jibwe kuji bantu aba ne kujikwikala bakuiji kuji malu bali bakula kumalu abisanji bali basanji baka bimwabeo bali balombo jibwe kuji chisumbwechi mushapitu wanka maisatu makome bidi wabulongoloji kuji chinu numa na monka chechi echi chikala disu jijikali mona malu onsu kadinono basu talebimpe ne kujikwikala ngani chijengu ne byonsu bidi kun sekbini ulukebi talibimpe ebi bijibilwila ku matanda mashilishilangane tuni mokumona notangila conseil wali petana ne benyi bakwabu ne na shamumba bohemien group nenu sani malu amuchi jengwechi mu matukwa abiji angondo mwana mkulu muchi mucha chinunu kamba chitemba kumwana mkulu ne chibiji baibe kaliba kula bwalu bukwabu mumukandeo baibamba nunku muchikondo cha mushifu bula babujima muchikondo cha mashika kwa kaji ntanta ani kilometa ya kadi mwaba kadi munchakuye bakuye kusokoma mumatunga makwa munikutaleja lumu lukwabo mu ye wakabwela kusokoma byakadi ku San Francisco nunku byakadi mwabe wakadi wa bantu bons mu club wab wa ba bohemien ne mukalenga yonsu waba republicain wakadi ya kuntweko chisumbwechi cha kadi ku bohemia yeye wakadi mwanga chibwe kokweko wakadi watabu njijibushuwa kavwa mwakumwenekanashi ne nutale chingani cha kalonda ne nutale bimpa bantu kuntweko kabatu ne bila batu mubidi mutu batu butaka bakwabo bakajuka mujingumbeji ne nutangili kala mkale wa bena Amerika wa bena malu mijim yeye kaini mkale wa bena mkale malu wa mijim bob bakari kabani bilamba blancha aba bakari ne papa bakari bakukuila bintu ya chana na babitula binu bambane twetu twa kukukuila wewe
bikale bakukwila bifukibwa kabaiba bo bifukibwa batumbisha bifukibwa bikwabo ebi mbumpa kanu bantu aba bikale mwitu kabaibilamba epatu tubala mukana zambi nino mwana bwane bons bakakukwila michi bavua benji ba malu mabi bena bupi bafuni makanda abongi ne bakaje bakalenga banene bakaji chikocha kubasomesha bimpe kaji bob bakaji bapingana mbukalenga byakaji kukukwila kwa nzambi ya chana na Lucifer ni nzambi ya bala ni bakalenga bapabulo batuenza malwa baya kuchinyamenu chabu ani kusokome tutali bwa lwebu bantu ababons kuboem baji bakukwila bambila michi bakukwila michi bambali michi no bandi shibwe chendelele nekashi yitwa kunuzangika nwenu ne bansantu bons bijibi kalane jisanka lya bungu bwakashiji twakutobinu kumpala bwane tukukukwila bijibi kengela bwane twakutobinu betu kumpala kwa chifukibwa chinene cha chakane ne chimpa tudibatu binu ebi kumpala kwa munji jimbi munene tubale mumukanda ewu wa mamu Jones ngondo mwana mkulu chimu cha chinunu kama chitema wako mwana mkulu chimwe bantu aba kafe ketu ni muntu wetu biji bikale binjile lufu bali bateleme na bantu abungi George Stephen Bechel mena alimashijala balomba mibelu ya ende babani utubele twetu basumikenshi yep patuta la mushindu tubikale benza bulonli bwa bwebu et jimbaleja bimbya masambila mushindu dibikala ne bakokwela bifukibwa mu chito kwamba bali batuambile ne kujibantu bantu mena mashishilane lis mbwena utokutela bali benda mubili mutufu walbwa Bons Barrigan George Bush William French John ne bakwabo babong bwalu babundu ne bwalu bobi biloni shible ngika jiluwa ekelezia bibi kela kuya kumpala kwa chisumbu chabu chabulo babujima ne bikale bukalenge ne bujikajiji kabu ibukuba nash ko bibi lejimi kanji ya papa ikale cha kulombola malu ikale cha kupita pabuloba nen nutale numona malu ajapita kuntoko bikondo byonso aji malu ajakemesha kano yama kuchina nashi binu kalabani bwa chingani binu kala kanu bamanyi kano ajakupeta moyo mkole jitabusha bwa kuimana nashi banga kabe na bakumbana kutala malu anashi bena bantu bavwa basoma sol bakepa chibu anumuji tungeji bakashimishe bintu byabo bakashimishe jitabusha jabo bakashameku balubwa bali bamba ni bijibi kenyela tufwe pamutu watu kutanyela malu alikanje kwa shamalu achanana balubwa bitu aleja malu alimasokome alikunyimeko jingela menji bwana ne bapete jitekemena anyi kujibu alubu jibuka baba manyi bajibu batanyela bwalubu nenebo bajiba ngate jitekemena ne bwalbwa chichikala munji jimbi ne kwekale bukalenga bunene bwimp
butu dibinjili bwa Yesu Kristo ne tudili tekemena bwana katupangi litabusha nashi bwa badibelene maisha nunkweo adi mikalanga ne anyungisha musoko mujim ne ateke mochenzeti kakwena kulema kwa mikenji nashi bulongesh makuta mikenji chidiji malu amiyuki ngelu wa menji malu alusi baba munganga bukolo wa mbiji malu awonsu kipa chila kabu longoloji kadi ka kuja balume ani kuja bakashi ababa di kuja balume abadi bikala kuja bakashi bikala kuji mangomba kuja balume na kuja bakashi bion swebi bijibi kala ngane maisha aba ejelien bobo aba badi kuja balume na kuja bakashi bali baleja mukanda ani mifundu ya mwena lokoni bikali nenkinji mibi bio bebi bitutuma mpinje kunkinji ya bantu abab bwa ba Jesus bakalisha bwana bantu bikali kulusekulu hapo ne bidibikali bafila butapuluki ne kuko kangana bidibi mvuishi bituma ju tabuluka bankachipa mifundu ne yakuzangikibwa bokulombola mvite no di baswe mvite ndi baswe mvite mbukale mbujika bunendekelo budi bukala ni bonto amalonso ndi la chingani baba mane bumuntu kabon chakwikala kuna shoba muntu nkayenti bibika bilombola chisamba bisamba bya mwana wa mwena Amerika nunku yeye egel an egel yeye kikuji baya bokumukukwela tangilai kemalu akaji apitakana kwaka ngowewe egele uno akutangila bobu bakadi ne menji mwelopa kukali bikondu bya bungi ne pashishi bakaya kubakukwila kwangata kutekabu chilongo kumpala kwa nkita yabo kulobu kuba kukwila bambane bakaba kukwila mujiteka cha bilongo eti chidibundu bwa bungi malu ajabolo bwa bimpu bwa kuben kwa kula bimpu wa menji muchikoso eti kala mikenji ya ba Illuminati ilimifikisha buko keshi ani bulongolo jebu bibi sokumvuja chingani na binu kala benzi mushindukaye binu kala nakufika nuno nkayena kudi bantu bapambe bantu bakwenza malwa ne pato sokota na bimp kudi byakadi bantu kama ibichi buloni byabupi bali bamba munyi Joshua Walker Bush uvu mwabo juamba mei umutu wa mbuloni bupya bantu monso mbuloni ngolodi bupya bwa kuleja bwane twetwe mbajibika lene buko keshi bokula malwa 11 bantu basu bwane bobweli mbukaleng momani kimom bobu liba peshi mukale muntu mkashi bobu bwa kubalombolani na shimsamo ngani lombola bukaleng ba Jesus tembali balombola ba Jesus to vetela buko keshe bo bo antela ko papa momo bushwa bakali benzanunku banga ni banunwela menshi bwane bo bone balombola bulobo bushim imisango papa mu buloni wende bupya bwa palukasa bwa bulobo bushim bwa jitalal badi mai mapya akenzeka bwa lubwa uvodi jinga ya batebu pya mu Vatican mujitu mungonjitu ya kumujija ngondo kumujilu chimcha binu bini chinai wa kufunda yapo mu bidi ufunda bwa lwebu utwa chitampi utwa chala wambane biyu kengela bonsu bwa tutensi mujimwewe ne
CNN papa ujubi kila bantu bonsu wani bikali mbulongolo jewebu papa mwibiji uju wakule balwebu mu jitu kuja jeudi ne kufukulula bantu bonsu wani babole mbulongolo byawe bwajitalala chili mwechi Jean Paul wakute kamenjende bwakutungunuka bwa kutungunisha vita bulo bushima kali wakutamba kuimana bwa buzitalele nkanemu bwa bimwene kembulo bushima ne utubi kila bulo bupya mukipa chila ka kupingasha matunga masanga ni wakalomba bwane matunga aji alimata mkutisomesha matunga buneme bamoni mwa kwambulisha badi mubyuma bambulisha badi kabayi nabi nashi echi kanyinga kakol kwa ngata bintu byuli nabi upesha uji bitufu kainabi bijimwa kwenzekani kele njitu ngakai pobuloba jenza bwalu bubobwebo bena katolu bakwele menshi mushindo akwele menshi mushindo benza kibene mishonyani kibene kabe yangongo batunga bubanji bena makuta womutali bimpe mbene mishonyapa nenuleje bulongo je bupya meme nenuleje mushindo kai nenokem ne bulongo je bupya bwabulo bushima bujibu karibu kameshi chaja kwa kule bya bon jakalengele jane nzambi wani wakumana kungambile ne bukale mbwanyi kabwena bwapa bulo bepo bubo bukale bwapa bulo bebo bapa bavokundwa ngayina meme kalibu wani kabwena bwapa bulo bujibu wakujulu kabwena bwapa nunashi bujibu wakujulu kwaka kujikwikalangane bubanji bolbo kuji bubanji webe kikuli muchima webe meme ni mwaboni musombe nga kusanka ni mususanka ni binga kupeta bolbo njima ni binga kupeta mujitunga jani we muyi kwikishi no mwani bwane we munenga kanne no pete bwane kwa kwebu we ukukali kubana kwanta kujiba abantu kwele makubwesha bafutiji nasha bafya nasha ujimani bwane bijibenza kama mshindo au nasha ne bolbo bajina bidijinga ni bajini makokesh akwenza nunku malu ajenzeka bwalu bujibukemesha ngani wakumvula bisikokweko njingenzela nzambi mujimu ebu wakanla ya malu mimpe na nsha malu mazakal malaya malerele ne binga kunu longolela mwaba nempinga nbokolo no angati bwa kunji memengikala nwekale ko kabichi zambi dumulo myaba ya bungu jomene kuji myaba ya bungu myaba ejiku nenu kuikala kuli malu achanyabulo bebo lekelai nwambili lekelai bantu makale ngapo walwa zambi juambane malu osna shikile ulobone bushikile twetwe tushale chendele kanu pa kuikala ku maisha ya loko londa nashi tukadi kunde kelu kwa maisha yetu twasikilai bwana wakulwa